Ćao smo ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. Danas započinjemo novi serijal, odnosno Minecraft preživljavanje na telefonu. Verzija 0.12.1, najnovija verzija za Android. Odmah pravimo svijet. Napisat ću Nerman Games. Tako, idemo, pravili smo. Ok, dobro, ćemo se drvete. Znači, što je novo? Može se shiftat, znači, evo vidite, može se shiftat, a skače se ovdje, evo vidite. To je jedino nešto novo. I da, došli su ovo, ne kao prije, samo su srca bila, sada imaju kao i oni gore bataci za hranu. Kao na kompjuteru, što je ekstra. Ok, još malo drveta, uzet ćemo još ovaj komad. Ljudi, instalirao sam danas na mobitel FIFA 16 i vjerovatno ću moći i nju da igram. Ako će mi ući, ne znam da ću ući. Za početak kuću od zemlje, da mogu samo malo poživjeti. Samo hoću uzeti jedan kamen, da mogu se napraviti lopatu i da uzmem zemlju. I lopata. Ok, ovo je dovoljno. I samo da vam kažem da svaki video koji snimim, da znate da će u deskripciji biti uvijek kanal od Ensara Imrana, mislim da sam snimao sa njima, pa eto nekako. Ok. Ne, 3. Ne veze. 1, 2, 3. Okay. Taman zemlje sam bio uzeo za ovako malo. Tako neke kuće.
Ovdje ćemo da nađem sredinu. 3, 1, 2, 3, ovdje. 1, 2, 3. Ovako. Ovdje vrata. Sad se vi vjerojatno pitate što ovo radim. Ovo radim da bi mogao da, mislim ne da mogao, nego ovdje ću staviti drvo. To staviti, da pravim moderniju neku kuću. Znači krov ću raditi u sljedećoj epizodi, vjerojatno. Imamo da smo želje da počnem. Što da ne. Tako. Koja vrata dobijemo. I to imamo čamac. Čamaca. I vrata. Imamo jedna vrata. Da se mi to ući? Da. Ok, super. Imam 2 kamena, ne 5. Lijeti, imam mač. I krem. I da ljudi, još nešto novo u ovom sad Minecraftu ima i experience. Možemo enchantat stvari. Što sam još vidio? Ovo nikad nisam znao kako se pravi, gdje sad. Treba vjerojatno aj ne znam skakati. Imam sada dali svinje meso. Nisam siguran. Ja, pa nisam. Sada je bio. Ne. Kažem nam da je nešto bilo neki novi update. Da ovce daju meso. Daj, klej. Klej je pitno. Znači kad budemo pravili kuću, pravit ćemo obojene kleje. Znači ovo da uzmemo i da neću. Ovdje.
Ne. Nemoj se, nemoj. Ne, nisam uspio izaći. Sjeća pa sam blizu. Ne, kako mi se to desilo. Nisam to smio raditi. Nisam se smio opustiti dok uzimam clay. Nema veze. Nema veze, mrtav sam što ima veze. Uglavnom ću imati sve stvari. Sam da mi je baš potrebno. Krampa i mač. Perje. Imamo na još potrebno. Da, baš često. Ok, to je to. Kuća je gore, mala mi je kuća. I onda i eto ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali i vidimo se uskoro. Ćao!